Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu. Tokom posljednjih 72 sata borbi bilo je izuzetno puno napada sa kamikaze dronovima sa obe strane. Oružane snage Ukrajine u ovim danima napadali su ruske rafinerije, kao i na tankere koje prevoze rusku naftu u Azovskom moru. Dok je ruska strana bila u fokusu da uništi svoje ciljeve u Kijevu, kao i u Odesi. A Odesa je cilj ruske vojske upravo iz razloga jer Ukrajinci napadaju ruske tankere u Azovskom moru, gde su prema za sada dostupnim informacijama više od 45 tankera i različitih tipova brodova uspjeli da oštete ili da u potpunosti unište. Sada ruska strana pokušava luku Odesi da onesposobi, gađajući brodove koje se ovdje nalazi kao i lučka postrojenja. Za jedan veoma kratak period stiglo je zaista dosta geolokacija, gde jasno možete vidjeti napade ruske vojske sa Geran 4 dronovima, kao i na posljedice napada koje imamo u samoj luci. Također i u Černomorsku bilo je zaista dosta pogođenih meta i napadi ruske vojske na lučka postrojenja traju već 4 dana. Do sada nismo imali ovakav intenzitet napada ruske vojske, ali jasno sada možemo vidjeti da oni pokušavaju da Černomorsk i Odesu u potpunosti onesposobe i onemoguće dalje poslovanje ove dvije luke. A ovo je sve posljedica napada ukrajinskih dronova u Azovskom moru, gdje su oni napravili poprilično ozbiljnu štetu. Sada ruska strana uzvraća udarac. I ovo je zaista rekordan broj brodova koji su Rusi pogodili u prethodnim danima. Mislim da u toku celoga rata oni nisu pogodili toliko brodova koliko za samo 4 dana. I smatram da će se ovaj proces nastaviti u narednom periodu, jer su Ukrajinci napravili jednu zaista ozbiljnu prekretnicu, gdje pokušavaju da u potpunosti odseku Krim od snabdevanja naftnih derivata, uništavajući, još jednom ću napomenuti, više od 40 ruskih tankera. Sada imamo ozbiljne posljedice po Odesu upravo zbog ovih napada. Sve ove snimke i geolokacije koje sam prikazao možete također pogledati i na Telegram kanalu. Ukoliko želite da me pratite, možete pronaći link u opisu ove epizode ili jednostavno pod imenom Otkrivanje istorije. Sve snimke koje ovdje ne smem u celosti da delim su postavljeni na Telegram kanalu u celosti, dakle bez cenzure. Ovo su bili ruski napadi na Odesu. U prethodnim danima, iako se održao NATO summit u glavnom gradu Ukrajine, Rusija nije zaustavila svoje napade, već su sa S-400 modifikovanim raketama gađali industrijska postrojenja u ovome gradu. Na ovom snimku možete vidjeti posljedice napada, dakle jasne eksplozije koje se vide u pozadini, koje su se desile samo nekoliko kilometara dalje. Dakle, ovdje se nalazi jedna izuzetno velika industrijska zona u glavnom gradu Ukrajine, koja je žestoko gađana tokom posljednja 3 dana, što jasno možemo vidjeti na geolokacijama i fotografijama koje nam dolaze sa lica mesta. Kao što je poznato, tokom posljednjih mjesec dana, ruska vojska je uništila na stotine benzinskih pumpi širom teritorije Ukrajine. Najveći fokus je bio upravo na istočnom delu i u oblasti Nikolajeva i Odese. Međutim, 16. jula stigla je jedna važna promjena i po prvi put su pogođene benzinske pumpe u Žitomirskoj oblasti. I lokacije ovih benzinskih pumpi možete jasno vidjeti na mapi, kao i dokaze o njihovom uništenju sa Geran 4 dronom. Dakle, ovo je jedna velika promjena i Rusi su sada prebacili svoj fokus i na zapadni deo teritorije. Ostaje nam da vidimo da li će oni pokušati da unište benzinske pumpe i u glavnom gradu Ukrajine. Toliko za sada za najvažnije napade koje imamo tokom posljednjih 3 dana, a da pogledamo sada i teritorijalne promjene. I imamo nekoliko važnih promjena, posebno kod Kupjanska i Kramatorska, ali pre toga prikazat ću vam jednu promjenu koja se desila u Sumskoj oblasti. Ruska vojska, nakon što je preuzela kontrolu nad naseljem Bačevsk, nastavila je svoje napade i uspjeli su da uđu u manje naselje Mala Slobodika i Tobostove, a kao što sam i najavio u prošloj epizodi, njihove operacije sada uključuju i naselje Uljanove, gdje se intenzivne borbe vode od 15. jula. Konkretno, belo obeleženi delovi teritorije koje možete vidjeti su sada pod kontrolom ruske vojske i očekujem da će oni pokušati u narednom periodu da preuzmu naselje Vina Sloboda, Suhtholi i Orlanjove, kako bi ovaj deo teritorije preuzeli pod svoju kontrolu. Proces kreiranja tampon zone u Ukrajini se nastavlja i na još jednom delu teritorije. Iz ove oblasti imamo dve važne teritorijalne promjene, kod Belokoldazija i grada Kupjanska. Kod Belokoldazije nam konačno stižu potvrde vezano za teritorijalne promjene,
Više izvora sada tvrdi da su Rusi uspeli belo obeleženi deo teritorije da preuzmu pod svoju kontrolu i da uđu čak u Bili Koldaziji. Ali ono što ostaje problematično za mene jeste nedostatak jasnih geolokacija. Sljedeća velika promjena nam dolazi iz grada Kupjanska. Nakon više mesečnih borbi, ruska vojska je uspela da napreduje u ovome gradu i belo obeležene delove teritorije koje možete vidjeti sada su pod njihovom kontrolom. Dakle, oni kontrolišu nešto više od 50% ovoga grada i za ostatak kontrole ovoga grada se borbe i dalje vode. I ovo su zaista velike promjene na kakve nismo navikli u borbi za ovaj grad. Rusi će sigurno tokom narednih nekoliko nedelja pokušati u potpunosti Kupjansk da preuzmu pod svoju kontrolu. Na ovom delu teritorije ruska vojska tokom posljednjih meseci i po dana postigla je zaista velike uspehe. Prvobitno, oni su uspjeli da primoraju Ukrajince da se povuku iz kupjanskih vozlova, Podolija, Kurilovke, Novososnove, Glušovke i Piščaneja i da uspostave punu kontrolu nad Petropavlovkom i Kuščurevkom. Sve ovo je bio jedan veliki preduslov kako bi Rusi mogli da nastave svoje operacije u oblasti samog grada. Trenutno, oružane snage Ukrajine i dalje imaju sa druge strane reke Oskol neke pozicije, ali je veoma upitno koliko dugo oni mogu da zadrže svoje pozicije u ovom delu teritorije. Iskreno očekujem da ćemo tokom narednih nekoliko nedelja imati potvrde da Rusi kontrolišu i ovaj deo teritorije, dakle od Glušovke pa sve do Kupjanskih vozlova, a sada oni koriste ovaj moment da nastave svoje operacije u samom gradu. I jasno možete vidjeti delove teritorije koje su oni uspeli ponovo da vrate pod svoju kontrolu. U samom gradu ovo je zaista velika teritorijalna promjena, a proces uništavanja benzinskih pumpi i na ovom delu teritorije se također nastavlja. U oblasti naselja Ševčenkovo uništena je još jedna benzinska pumpa. Smatram da je važno istaći da je Ševčenkovo veoma važno za ovaj deo teritorije i da je jedno od većih naselja koje se ovdje nalazi. Poprilično je dobro utvrđeno i ukrajinska vojska koristi Ševčenkovo za svoju logističku bazu. I upravo ispred ovog naselja možete vidjeti zaista dosta geolokacija u vidu napada sa FPV dronovima. Dakle, Rusi sada pokušavaju da zaustave dodatna pojačanja oružanih snaga Ukrajine, kako ne bi došli do samog grada Kupjanska. Tokom narednih nekoliko nedelja ovdje nas očekuju ozbiljne promjene, jer možemo vidjeti jasno da su uspeli Rusi da preuzmu inicijativu i sada primoravaju Ukrajince da se povuku nazad od grada Kupjanska. Dalje na frontu, u pravcu Kramatorska, Slavjanska i Družovke, imamo jednu važnu teritorijalnu promjenu koja je također potvrđena sa geolokacijama, a to se radi o novom napretku ruske vojske u pravcu Kramatorska. Ruska vojska je u prethodnim danima uspjela da napreduje nekih 4 km od naselja Tihonovka i da preuzme naselje Valisjanske. Njihov sljedeći cilj je niz rovova koji su Ukrajinci izgradili u prethodnom periodu i njih jasno možete vidjeti obeleženo žutom bojom. Ovom promjenom ruska vojska je uspjela da priđe na nešto manje od 5 km od grada Kupjanska, tačnije do aerodroma koji se ovdje nalazi. U narednim mesecima ovdje nas očekuju intenzivne teritorijalne promjene i veoma žestoke borbe. Ono što očekujem da će Rusi pokušati da urade ću vam sada objasniti u nastavku epizode, ali prvo da pogledamo jednu geolokaciju koja nam dolazi iz naselja koje se nalazi na samo 3 km od fronta. Dakle, možete vidjeti da Ukrajinci ovdje imaju dosta problema i da Rusi koriste veliku količinu FPV dronova da unište njihove odbrambene položaje. Na mapi jasno možete vidjeti utvrđenja koje su Ukrajinci izgradili u prethodnom periodu. Dakle, ovo su sve zemunice i betonska utvrđenja koje su izgrađena tokom posljednjih nekoliko mjeseci. Smatram da će ruska vojska sada pokušati da iskoristi upravo odbrambene utvrđenja koje su Ukrajinci izgradili kako bi njihove DRG jedinice uspjele da uđu u Kramatorsk. Naravno, ovaj proces je izuzetno spor i bit će potrebno Rusima zaista dosta vremena da sve položaje preuzmu pod svoju kontrolu. Ova operacija je također izuzetno opasna jer oni direktno pokušavaju da uđu u ovaj grad. Rusima će biti potrebno izuzetno dosta vremena i očekujem da će njihov fokus biti ka sljedećem nizu utvrđenja koji su Ukrajinci izgradili. Dakle, pokušat će da skrate liniju fronta između Vasiljnovskija i Fjodorovke, a slično već pokušavaju na drugom boku. Dakle, između Vasiljnovskija i Nikojigorovke da skrate liniju fronta, jer su oni kod Jurivke već uspjeli da pređu kanal Severski Donjec i sada pokušavaju da nastave svoje napade ka Nikojigorovki. Dakle, oni pokušavaju da sa šireg fronta
nastave operacije u pravcu Kramatorska i Slavjanska. Odbrambena utvrđenja koje su izgrađene kod naselja Nikogorovka su poprilično velika, kao što možete vidjeti i na mapi, i smatram iskreno da ih ima još više nego što je prikazano na mapi. Dakle, iz Nikogorovke očekujem veliki broj geolokacija u narednim nedeljama. Također i u pravcu Slavjanska možete vidjeti da Rusi nastavljaju sa svojim pritiskom. Oni su uspeli pre nekoliko nedelja Raj Aleksandrovku da preuzmu pod svoju kontrolu, a sada su nastavili napade kroz ovu šumu i pokušavaju također da uđu u naselje Nikolajevka i u termoelektranu Slavjansk. Iz ovog razloga možete vidjeti izuzetno veliku količinu FPV dronova. Dakle, Rusi sa njima pokušavaju da unište dodatna pojačanja, logistička mesta kao i skloništa koji su Ukrajinci izgradili u prethodnom periodu. Njihov sljedeći veliki cilj je ovdje kontrola naselja Nikolajevka. I ovdje možemo jasno vidjeti da Rusi napadaju duž celoga fronta i da istovremeno pokušavaju da uđu u Slavjansk i Kramatorsk, dok njihove operacije također su nastavljene i ka Aleksejevu Družovki. Ali prvo ću pažnju usmjeriti ka naselju Ševorne, Podolske i Stinki. Prema za sada dostupnim informacijama, Rusi su nastavili ovdje operacije i pokušavaju sva ova naselja i ova utvrđenja da preuzmu pod svoju kontrolu, kako bi obezbedili svoj bok kod Časovjara i Konstantinovke. Također, smatram da nas ovdje očekuju velike teritorijalne promjene u narednim nedeljama, a Rusi su također nastavili svoje napade i iz pravca Konstantinovke. Iskreno, nisam očekivao da će se ovo desiti tako brzo, i to na nešto manje od 1 km od Aleksejeve Družovke. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.